Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engaleskhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs kulindeleke ukuthi-ke isayine i-defender from laphana-ke i-Stellenbosch FC laphana-ke uThabo Moloyisane. Kaizer Chiefs impela kuthiwa-ke izomsayina noma yinini yena-ke lo mdlali-ke oyi-centre back laphana-ke kwi-Stellenbosch FC. Khumbula ukuthi-ke uThabo Moloyisane-ke ungomunye wabadlali kuke kwabikwa ukuthi i-Orlando Pirates iyabafuna, kodwa-ke akusenzekanga lokho. Kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs iyona club esingalindela ukuthi-ke imsayine laphayana-ke uThabo Moloyisane since-ke laphayana-ke izingxoxo impela-ke seyiphelile nayo-ke laphayana-ke i-Stellenbosch FC. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.